Ja ću danas govoriti o komunikaciji, a komunikacija je otprilike međuakcija. Dvostrana, višestrana akcija. Ako nečim od ovoga što ja budem govorio budete zadovoljni, nagradite me aplauzom. Ako ne, zviždite slobodno. Nemojte samo ćutati, to bi mi bilo najgore. Hvala vam puno. Vi se nalazite u najboljoj firmi. Najbolja firma bira najbolja mjesta. Dom sindikata je hram uspjeha. Nekada veliki pjevači, Safet Isović, Nada Mamola i tako dalje, gledao sam ih na televiziji kad su govorili napravio sam uspjeh u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji i tako dalje. Kaže, kad sam pjevao u domu sindikata, to je bio vrh. Dobrodošli u dom sindikata, u najbolju firmu. Vi koji ste prvi put došli, vjerovatno mislite šta će mi ovo, zbog čega sam došao, niste ni svjesni da svaki put od 1000 ili 1.000.000 kilometara počinje sa jednim malim korakom. Što se tiče komunikacije, objasnio sam Banetu kad me nazvao, kaže koju ćeš temu, ja sam imao neki problem u komunikaciji sa jednom osobom, rekao sam piši problem komunikacije ili komunikacija kao rješenje. Komunikacija sa samim sobom je najvažnija. Kad pobijedite sebe, onda ćete lako pobijediti u svim bitkama. Čuli ste, često se ovdje pominje naziv lideri. Ko su lideri? Vi ih vidite u prvom redu, ali lideri to su oni ljudi koji su sposobni da odluče šta treba uraditi, a onda da ubijede druge da i oni to isto zažele. Trebate poštovati svoje sponzore, jer i oni su imali mnogo promašaja. Pitajte ove koji su uspješni, sigurno nisu bili od prvog dana uspješni, a kažu da svaka strijela koja pogodi metu je rezultat 1000 promašaja. Mi imamo sad mnoga tehnička pomagala, ali živa riječ je svetinja. Međutim, živa riječ u ovom poslu može lako da odbije sagovornika od vas. Ako vi kažete, imam jedan MLM za tebe, gotovo. Nema od tog posla ništa. Pokušajte, to su vam vjerovatno nekad objašnjavali, pokušajte da krenete sa pitanjima na koja ćete dobiti odgovor da. Jesi li, ne da li si zadovoljan sa svojim životom, dobit ćete ne. Jesi li nezadovoljan, on će reći da, jesam. A šta misliš, da li bi bilo bolje da svake godine odeš u Singapur ili tamo, kako da ne? Već ste otoplili atmosferu i poslije toga kad ste već sjeli i popili prvu kaficu, pokušajte da se raspitate o stvarima koje njega zanimaju i onda ćete sigurno dobiti i da na vašu ponudu za ovu poslovnu ideju. Zbog čega je to važno? Važno je da sagovorniku pokažete da je važan, jer svi mi znamo šta jesmo, ali niko od nas ne zna šta u životu može da bude. Ljudi u prvom redu su nekad počeli, pa nisu bili ni dvojke, nekad se i do dvojke stevo teško dolazilo, je li tako? Svi su počeli sa ovakvim nekim seminarom, a onda su se jednostavno izdvojili i počeli da rade. Ovo je posao. Ko hoće u ovome da bude uspješan, on mora da radi posao. Garantujem da svako od vas radi 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji. Ne može biti ispod pozicije senior menadžera. Garantujem. Ali tu je sponzor da pomogne. Kako može da pomogne? Tako što će da pokaže ono što on zna, a to je otprilike ovako. Doktorka može da priča o, sad ću ja se vjerovatno da provalim nešto, hialuronska kiselina, flavinoidi i tako dalje. Ne, kažete to svojim riječima.
Ja sam prije 39 godina bio sudija. Davno je to bilo. I kao mlad nadobudan sudija, iako je to bilo zabranjeno, uzmem po jedan primjerak presude, sudio sam tamo nekim koji su krali šumu i odnesem mom tati koji je bio stari pravnik. Sad sam tamo naredio neke izraze intabulanti, condicio sine qua non. I čitam ja to njemu. On meni kaže, šta znači to kondicija? Ono se piše conditio, to je još na latinskom. Ja kažem, to je uslov bez koga se ne može. On kaže, pa što nisi napisao uslov bez koga se ne može? Valjda ne misliš da onaj što krade nesretnik tuđe drvo, da on zna šta znači condicio sine qua non. Vi pokušajte da objasnite svom sagovorniku svojim riječima ono što ste vi doživjeli. I naučite da slušate sagovornika, jer bolje kad ocjenjujemo čovjeka sa otprilike, kad kažete ovaj mnogo priča ili ovaj pažljivo sluša. Puno je veći majstorluk pažljivo slušati. Kad saslušate nečije probleme, lakše ćete pomoći da oni budu riješeni. Naš blagopočivši patrijarh Pavle, za njega je rekao naš akademik Matija Bečković, otprilike niko nije govorio tiše, a da mu se glas dalje čuo. Znači, ja bi sad ovo mogao da galamim i da ostavim utisak, ne bi bio nikakav. I još nešto, iz druge ruke priča ne prolazi. Priča kako je to Stevo uradio, ili jeste li vidjeli, jest ono pomoglo onom tamo. Nikad to neće proći. Morate da pričate o onome što ste vi doživjeli i učite ih da budu timski igrači. Ovdje solo igrači ne prolaze. Kažu da Rolf Kip ima 1,5 milijuna uključenih distributera, Steva i Veronika imaju oko 800. Pogledajte koliki je to uspjeh Steve i Veronike koji su dijamanti kao što je i Rolf Kip. U ovim uslovima. Da biste sve to postigli, vi morate da učite, ali baš da učite. Da ne bude ono kad kaže Huso Mujo kaže, hoćeš da ti kupim knjigu za rođendan? Kaže, nemoj, Huso, imam već jednu kod kuće. Ja sam se učio od mnogih. Imam privilegiju. Zadnjih 13 godina se družim sa vašim direktorom. Ne znam da li sam od bilo koga toliko stvari naučio. Kad je došao, ja sam mislio, koga s ovog zelenog doveli da umjesto mene da radi. Za tih 13 godina naučio sam toliko puno stvari. Imate najboljeg direktora, ja mislim, u čitavoj firmi. I još nešto. Učite od sponzora, ali morate da imate nešto svoje. Vi morate da unesete duše, srca, jer meni se desilo, recimo u Zagrebu, baš sam bio u sendviču između Veronike i Berkić Mikloša. Berkić je držao predavanje, pa sam ja držao predavanje, pa Veronika. Možete misliti kakva je to tragedija bila od predavanja, to njih dvoje. Ali sam pokušao malo da budem svoj. Pa sam recimo uzeo, da objasnim nešto kako treba biti svoj, onda sam uzeo pa sam pjevao pjesmu i rekao sam ovako: bit ćeš uvijek moja, onakva kakvu znam, bit ćeš uvijek moja, a tvoj ću biti ja. I pitao sam ko ovo pjeva. A oni su svi rekli Arsen Dedić. Ja sam rekao, ma ne pjeva Arsen, ja pjevam. Imitirao sam i nije bilo uspješno. Imitacija nikad ne pomaže. Zatim, ulažite u sebe, morate kupovati naše knjige, CD-ove, ići na seminare. Ovo što su vam danas ispričali, fenomenalno je bilo iz Singapura. To je vrh priče, ali i to je
izvjesna komunikacija i motivacija, ali da se vratimo sad na ono što je tema. Ja ću stalno bježati od teme, znači, ako nešto od mene dobro naučite, na dobitku ste. Ako vidite gdje sam pogrešno radio, opet ste na dobitku. Znači, morate da objasnite sagovorniku koji rizici postoje u ovom poslu. Rizike možete izgubiti malo vremena. A dobitak je nezavisnost, materijalna sigurnost, sreća, pomoć drugima, evo ovaj Singapur i sloboda. Vi ste slobodni u odabiru šta ćete i koliko ćete da radite. I nemojte slušati one ima puno negativnih. Nažalost, tako je to. Nemojte slušati one koji kažu šta je on to meni ponudio, podvalio mi onu neku žutu flašu i tako dalje. Ma nema od toga ništa. Pitajte Stevu i Veroniku, pitajte njih da li se ovaj posao isplati. Neću govoriti o ciframa. Znam da se isplati. Čestitam vam Stevo i Veronika i Burušima i doktorki Ratković i Janovićima i svima drugima što su donijeli ovaj posao u Srbiju. Morate da vjerujete u ovaj posao jer vjera u nešto je osnov svega. Čovjek koji zna da se stavi u kožu drugog čovjeka, njemu je budućnost zagarantovana. Ako počne samo ja, pa ja, pa ja, ima jedna priča. Kaže, ako pogledate neku staru zajedničku fotografiju gdje ste vi, koga ćete prvo pogledati? Pa prvo moje veličanstvo. Koga ću drugog tamo gledati, jel tako? Jer ja sam ja. Ja pa ja u ovom poslu jest jednako neuspjeh. Ako se stavite u kožu onog drugog i još uspijete da saznate šta on želi, onda ćete sigurno uspjeti u ovom poslu. I još nešto. Niko neće da mu vi prodate nešto. Ljudi žele da kupe sami nešto. Vodite računa o tome. Znači, evo ti ovo odlično je, meni je pomoglo. Evo ti ono odlično je, ono me je pomoglo i tako dalje. Ne. Kakve imaš probleme? Kakve imaš kod kuće probleme? Imam silnu paletu fenomenalnih proizvoda. Podrazumijeva se da ne lažete jer je ovo firma koja ima najbolje proizvode na svijetu u svojoj kategoriji i onda će vam se sigurno sve dobrim vratiti. Obratite pažnju na druge. Iskreno se interesujte za sve ljude oko sebe. Svi vi imate mnogo prijatelja. Nemojte reći da nemate, jer da nemate ne biste danas bili ovdje. Vi ste ovdje danas zato što ste šampioni. I ja čestitam vama, vi ćete svi biti u ovom poslu ko Novak Đoković. Govorite sa tim drugim o onome što njega zanima i dajte mu osjećaj da je važan, jer svako od nas je od Boga stvoren važan, niko ničiji život ne treba da živi, svako treba da živi svoj život, ali naravno u harmoniji sa okruženjem. I sad ću opet ono što sam nekad griješio, kažu stari Latini festina lente, požuri polako, nema ništa na prečac. Ovaj posao je i zamišljen da se bude dvojka, 25-ca, 75-ca, dijamant i tako dalje. Molim vas, nemojte nikada prići čovjeku kao da je manji od vas. To je garancija za neuspjeh. Iako neuspjeh može da proizvede nekada i uspjeh. Morate da budete samouvjereni. Nemojte praviti grešku kakvu sam, na primjer, ja napravio. Bio sam student u Sarajevu, teška industrija, čuli ste vjerojatno za tu grupu Teška industrija. Šef te teške industrije je bio Gabor Lenđel, dobar prijatelj gospodina Lomjanskog. On je sad direktor Srpske gimnazije u Budimpešti. Inače bio prvak Balkana u trčanju sa preponama na 110 metara. I pravio je audiciju za pjevača. Ja sam tad mogao da otpjevam neko sad. Ja sam pjevao ko Slavuj, ako ćete vjerovati. Otišao sam na audiciju i otpjevao neku tešku pjesmu od Korni grupe i mislim da sam je dobro otpjevao. A on me je pitao, je li to kod tebe grči glas ili si prehlađen? Ja sam rekao, pa
prehlađen sam ovako. Mislim, kaže dođi za 3 dana. Naravno ja iz mog Petrovog sela, bosanskog Petrovog sela, nisam otišao sa svojim kompleksima i strahovima, što bi otišao kad mi već grči glas, nisam ja bio prehlađen. A on je uzeo za pjevača čovjeka kome je najviše grčao glas u istoriji, Vajtu. Mogao sam i ja možda da budem Vajta, ali nisam imao samopouzdanja.